प्रमोद सुलाखे हांव मार्क्सन फार्मान एचआरान आसता आनी आमकां एक मुदीन आयलें की आमी एक बरो एक जॉब फेर करपाचो आनी वेरीन सगळ्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज जे आसा गोंयान तांकां एकठांय घेवन आमी हे जॉब फेर करुया आनी आमचे जे स्पेसिफिकली जे एक एस्पायरींग गोवन युथ्स आसा तांकां एक फार्मास्युटिकल सेक्टरान एक संदी मेळचो हो उद्देशान आमी हो केला आणि हाका गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सुद्धा बरो प्रतिसाद दिला. देर हॅज बीन अ व्हेरी गुड सपोर्ट अँड कोऑपरेशन फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत एज वेल. आणि आम्ही सद्याक तरी आम्ही एक्सपेक्ट केले 1200 लोक येतले म्हणून, पण टुडे आफ्टर सीईंग द क्राऊड इन अ स्पॅन ऑफ अबाउट 3 hours ऑलरेडी 1,500 क्रॉस झाल्या. सो आम्ही एक एक्सपेक्ट करता सांजे 5 वरांपर्यंत एक जवळजवळ एक 2000 क्रॉस करतले म्हणून. आणि द रिस्पॉन्स हॅज बीन इक्वली गुड फ्रॉम द फिमेल्स एज वेल एज द मेल्स. सो आमी एक एक्सपेक्ट करता की असलो जॉब फेर मुखारी जावं आणि फार्मास्युटिकल कंपनी सगळे अंडर वन रूफ येवन हे जे आमी करता स्पेसिफिकली फॉर फार्मा वो कदाचित फर्स्ट टायम जाला थ्रू GPMA आणि VIA. So I thank GPMA and VIA also for being a partner in this job fair. Thank you. I'm Dr. Praveen Kullar and I'm a president of Goa Pharmaceutical Manufacturer Association and I work as the executive director in Pharma. We have a combined job fair today with VIA and the support of the government of Goa. So far we had 1600 people already registered, 1000 have been interviewed and we are targeting around 2000 plus people to be here. And there are almost 17 companies who are interviewing people. Huge response, and I'm sure that a lot of Goa people will get positive job perspective today, and we are trying to support and thank for the organizing committee for coordinating such a large people, and we are really motivated to see all are together.